بخیر دوستان عزیز قطعه بیرون برآمدم بازار رفتنی نه برو رفتیم بازار میریم بده مرا دست بده دوگانش بیا بده با سری میاد پیش بیام خلق قطعه بوده که بریم با بازار کم ترک ویدیو میکنیم بپر نه اینجا جوی نوش کنیم گلو پدرکا تور همه میگن چی داده از فریزه فقط گلایی بیرون بروی یک گل نه یک گل میچنه نیم خیلی گل بچه بفته گریه میکنه برای همون گل میچنیم شد اینجا را گذاشته سردیم که در نمیره من شدیم سویت خوب سر پگود شمولک موهای فریزه چکار شده یا ماگازین آمدیم باید سونید چی بگیریم کالگوت که بگیریم نه اینجا نه پاپشو چیز خشراگی اومده محقول شد که پستک شلوب کده نه اینجا بالا بوده نه خیلی کده چقلا کده ها چون میکنی بازی چوره ما نمیخیلی یک کالگوت که میگیریم میریم نصیب باشه خونه چی کجا بیام؟ اینجا جای فریزه بوده ای تو دختری یا بچه؟ ای کجای برو ماشین میگیره اینجا پلنوی خشرو بوده ما ای دیگه جو خریدیم ایره اینه بعد مخبول شد اینهش خشرو نه اینجا در پیشه که خانمان همه چی بوده ما دیگه جو رو کفته گستیم تاک تورت هم بوده حیف هندلک بوده هندلک توت چه توت؟ توت بارده است دیده اپا کرده چانچیه خیلی قرطوه نوه یپا دیگوده که یک راو دوتا هندلک خریدیم میگ بردارم خیاتش خودم گفتم یادش داده میشن خیلی برداشته برداشته اکبر راه گشته نبینید نغمایی وی متاس از راه گرفتم دیگه تو خونه رو هندلک کلاک میکنی رفتیم خونه کو در شهر مگرات کدین اسمه اینجا برگلی اونجا پمیدور را کدین میده خشرو برای هم میق کودکا بسیار بازی کسیدین نه اینجا دو تنم خیلی هندلک گرفتیم 5 سومی خیلی گوش 10 سومی بوده امی جده ارزان بوده 5 سومی امی قیا 10 سومی گرفتیم و پمیدور مدین 8 نو 2 روز پیش 8 گرفته بودم اینجا 13 اینجا پرودکتش قیمت بوده چیوش ارزان خیلی قد چکه گرفتم امی کالگوت گیره گرفتیم حاضر میبریم هندلره هنم خیلی بریدم کلی نچشیدیم بوش همه خشرو برآمده است کو بخو چوجه کو کم فریزه بچشه کو چه بخو فریزه باشه به تربوز بخریم مثلا تربوز یا دونش 25 سوم میده کو نمیخیل خیلی فریزه گیره کرد هندلک گفته دوستان عزیز برای خوراک شام ما تیار میکنیم نمیخیل ما کارتوشکای نوای уже پوست کدگی میشه نمیخیل می کارتوشکا در دخوفکا تیار میکنیم من خیلی دوست میدارم خریره کودکا هم دوست میدارن کارتوشکا انا به هم خیلی باشه این پوستی بالاش کم ترک بگیری
иҷаш сахтак меояд, хеле бамаза меояд. Барои вай ҳозир амира реза мекунам, калонтар калонтар намак, калонтара равған мекунам, переправакати мемонам. ҳозир нишон метавам реза када, бо переправа каданша бо нишон метавам тона. Ана мехела реза кадам, мехела калон калон. Ами як картошкара 4 була кадамда. Анака намак мекунам ша переправа равған. Немхели намак переправа кадам, равған кадам. Маълумай ҳама чиз дар духовка мемонам ша. Дар инҷа камтарак шакароб мекунам бо барои ужина. Ина ҳамаша реза кадам. Медонед ман чӣ қадар дӯст медорам ани шакарова. Анами ҳамаша реза кади чакара бигирӣ кати ҳамаша хушрӯ када маззаш бубурояда, маззаи ҳамон маҳсулотҳо дар чака бизанад. Инам хеле мекунем ба об мендозам иқар. Ҳамин қабуш хушрӯ мебуроя ки агар ранги бӯи дар майдакиён хони мома мерафтам, момам шакароб мекард. Анам хеле гӯш мебуромад. Ҳамин қабуи хушрӯ дорад. Момак ме шакаробои бамаззак дошта ки анам худ шакароб тайёр шид бамаззакай. Мехӯри Фариза? Чашида нагам инҷадай. Мечашоз ба мне ки мегашна чӣ нағз намебинад? Бодиринга чӣ қа нағз мебинад? хеле шакаробамона гирифтам, ҳамамонда якта яктаи майдакш. Маваш қа нағз намебинад, барои мудда кам гирифтам. Фариза, Сония, Акаш, Худам. ҳозир картошкамонам пухтай нишон метавам. Ям хеле картошкамон пухт, дӯстои азиз. Гуфти гапои Фариза молоимакай на дирнуш, берунуш чай хрустяше, дирнуш молоимакай. Ям хеле бамаззакай. мо ами картошкаи нава ҳамеша нағз мебинем ки ам хеле бисёр тайёр мекунам. Будакам хеле нағз мебинем. Ям хеле ҳамаш тайёр шуд. Ҷӯшай ҷӯш. дар инҷа видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи Худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад.